Ole, tun chuma hian pusha da chhangte ina athuzia kha kan ngai thadona uluk de min lo ngai thak sakle anga kan ngai dan te comment section lama tar lang le ila pusha da chhangte thuzia khi kan mu dan kan ngai dan te po tar lang ila like le comment le share te menau ti sakle donya David Sailo tamzok kan Mamawh sha da chhangte voin chu kalen na David Sailo wan man to anlaman diklo ti vel thu kha kan soi lai la ya kan len na nu ber chuan thingpui ron sempa chuan ai nga chuan kan sarkar po chuan David Sailo chu anzim anzim boy kherle pushat David Sailo wa anga kan ram le nam ve state sarkar malak na chinglet kwal ve pe neutral critics hi kan Mamawh bel zo kan nilom ni ke chu MLA constituency tina hian mi pakhatal David Sailo active dewin omse kan ram le nam chuan ma kan son ngatang ati ta dai thunga kan nui ham kara chuan David Sailo block level group level le unit level tour inda vek tak ila athaphian omange kanti ta thungani kil khata changin David Sailo wa thule hla te hi Mizoram sarkar tan chuan dar thalanga man tur ngoi ngoi ania ma se hetia wa ke chiatan tum tat te chuan tu party po sarkar se anma ni in en na tur dar thalang fia fel fai ta kan nei lawanga atopa topa chuan the might is right ti in kan la in twal wak du mai o masin le ti hialin ngai dan an ron thota ka chuan ka ho nu thlengin ka ngai twa na lung mola akal thui ngei mai kan ram le nam tluk chha na tur hian pon lama chenga nor thluk kan lo ngai don lo top ni in ka ngai twa chon zom ta a don chuma David Sailo heti tak ka zon chwa zim tot alo ngai na chan tak zo ke ro chu kan ZPM MP candidate puri charta aka chate ya khan David Sailo le midang pani te kha in thlandon borwa ka khan inti mingcha na defamation case anga ngayin courta criminal complaint na thelut case siam saktak wanga ni bermaya thil swal ti tu wangai pu pathum jinga pani dang te khachu tunge life atak taka anni khoya omnge engtimi nge legal identity ti anshingal vek maya ma second David Sailo he case accused number 1 ber khatunge ani khoya omnge a legal identity khashat ani miauri silawa he case ayan accused number 1 kha David Sailo FB account mingte longa da chwa mai kha ani mewa wanga court lamin Mizoram cyber crime police lamte kha he FB account David Sailo hi a personal detail legal identity lozong chhuak tura anti awanga hetianga general te hi chan shang awanga David Sailo nearin zone masak ber chu zofia tura thur chwa masak ber chu ani tamai zo kani David Sailo hi miswale mo miswal ni nge yorina ni ti na ala ni chuang lo kan Lok Sabha MP tour ke chuan ni ngei tura ka ngai mya kan state ruling party ZPM candidate chatte an ama diklo takati mol phautu te tia apu pathum te zinga pakhat ala ni ve mai chau ama general te la hian ol samte in soi sha chanin tum he case accused pakhat David Sailo wa hi kani ozong lo ti in police ma ala changve tat boxi kan champa Hriata Sailo hi chu tuye mo chuan chiang takin a David Sailo chei mia me kani ti ero ka chiang ve thung tunlai mizo social media borak chu a boring lo khop mai exception to defamation case thailo na chen khat poimo zwalte pakhat na exception 1 imputation of truth which public good required to be made or published it is not defamation to impute anything which is true concerning any person if it be for the public good that the imputation should be made or published. Whether or not it is for the public good is a question of fact. Tu chung chang po ni se thil dik nge ani na nge chu tiang tarlan chu van tlang mi pui public ta na thil chazok tur ani bok chuan inti mingchha na aom theilo ti na ani he defamation case kan pu chatte an a thelwa hian amma hi civil member setlia ani to lova Mizoram le nampum mi pui noi som pathum don ayu Lok Sabha a kan member of parliament ni tura mi pui read voters ne na aron inzwar chhuak to ani awangin he case accused te hian helai defamation dan IPC 499 noya hian heta exception hi chanchan ve tatlat se puchate hi voters ten tunge ani enge a background eng angmi zange alawni achet lat dan chin te dik tak hi anshat ve achuli na cha public good in the larger interests of the public ani ti zonga anchan fu hlau chuan he case abam der theive tat kan pu chate hian he case hian atwar let velel theidan akovetlat
pani na exception dang poimo le chu kan sarkar na thok le shwai tu te chungchang hi ani le a conduct of any person touching any public questions. It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of any person touching any public question and respecting his character so far as his character appear in that conduct and no further. Heta hian mi pui lamin kan sha tur poimo chu khang sarkar na thok abikin officer lian le MLA minister wal tikha mimal takawa be nilawa public office anchel antho na konga reru chatak in good faith le dikninge ya kan shat anga kan soi zia chwa te kha mi pui nun khoi thil ani ngat page 1 defamation case our thailo ti na ani entirnan kan minister emo officer pakhathian an ina emo chian zahowa chu e khomna wantlang pun khom na mun nilo du lu thailo na mun pogrema zulo inin lo roita se chu chuan public interest a khoi kher talawa chu tianga khosak lai lo the dar kha defamation case or theina ani lain wantlang mun office sa emo public meeting tu te po ankal theina public place sa lo roi se lo che kholo se chu kan thailand khan defamation case a thei ta lo ti na ni chu tham rule anga ka soidu chu public leader MLA minister le public servant officer official te an duty na lama an khosak zia diktak proof evidence chatak kan nei ni chuan social media kanaw chwa pui ta papani po in defamation case kan or thailo tu kani maro chumi malnun sekrek lamthil ero in thuk sak vak lo thungila diktak chuan CCS conduct rule ang thlapanung tur chuan picnic style ram le namrong bol hi achi lo rap thak ti na ani mi puilam kan changkang tol tolanga sarkar na thole ram shwai tu ni chak omna hi atlem tol dona missionary thinlung puwa kan politician te aron fe chwa hun hi ke chu ka ngak lel to e mai